Dickson Variahawe, manager wa Radio West na jangwe ntezi ku 15 baheze kuzibaga ezinezo kuribwa oguwenora kumcheka cheka okujaguza na Radio West abo kwisimya ka 25 omberes echiroho echinhiro rwigurampata ninyencha kare twaruga kubago bwa hati inyama ya kireka cheka nindi je chirmene yongera kwija emuchere barumba yongera kureta kandi stage ware background barumbombeka abantu barumba setting up tents of restaurants nyama muchomo barane bija kwera abitohirewe kugira ngo ebitwarete serving kwitona katanga shaha ina nikuja kutwara kutukomesha nkamushasha nana bana yechiriye kache kacinta buliche nyini pirawo enyama amasara kwegambe kiri wano kiyitirivu banange iwe ijotarire iwe kikuru cyera bayishayisha tuntuza kuba twatangire kusavinga mpaka banange mbadde mbayita abantu mwenna muje muri pirawo twaterezeza dda muje muri pirawo na abantu babushenyi abarubirizi abankahina even niwe wao Masaka ngono sakasi okuyija okwesuba nusu 12 zokka twinawo studio ebifano yokwate nazimbibwa twinawo obukomo buli kamanya face painting Variahawe nanjajirango ebyo kwerinda babikwatisa mani omcheka cheka kanda abeshongoze bo bareserwe ombwenji okutaho mukinhiro cha Radio West noza kubona ushashura omtwaro gumwe gonka era moroka geraba ya 13 eri ya 5 sege ya kuberi eri jipo era banange mujje wano kubyokulya chapati ziwoma banange mujje mubenga muntu ukako twamaze kwanteka wano emidara na nyekenyini kanwa kagamba cyo Ramadan na panso mudara gwanja na sasonarana na kali nkozere cinzine soka njemusu kwantisika chapati obo tukuja guze myaka 25 za Radio West zarabene kora kinesia bwana makuru gecho cyera saa 10 mu bayikirenka bayikiraho cyaye kaceka kandi hatunyori nza kurara mpaka nchakare niza kuguma mpaka sande mwena mwije mushemererwa izo baneri ya nyicyakare ekibaketa ekinihiro rigurampato kutaha mushinzi omutwaro gumwe ijo shange enyama umuceri nari umuceri umunyama okutahamu watamoti nchora banze kutunga nkiwe amazirimi yake jabe netano kaja Radio West ebi bikiriyaho Radio West overugumzamo kwetebekaniza okushemererwa n'abagizi bayo abo kwisemyaka abenetanizo bari yanyencyakare abeka yamaramuzi ahansi ya company yamaramuzi Bridal Cakes baeza Radio West cake yukushara konka hati twino kushemererwa kwinji ahabwe kivure kibine echa Rwigurampata ekinhire cyo ekironje munonga ekiteka tekintu tukachereza ekihuro echabantu bamukame kibararye tushemerirwe munonga kurigero ko bakutkunda no kuba kuthabura na program zabo zona mbwene ntushemererwa kandi ntukunda na munonga program yandi ya Musimanta netwereza mani munonga yo kwebenderwa Brother Kenneth kutwa kirebire ngukibine kinihiro twamutera twagira ngo reka tube nimwe bwenshonga yo kutumuruza omukuramya omunjiri mwenturi abantu bamukama munonga aba ndibonje bagira ngo bakoreki abo kushanga ngo Radio West ebakwatireho on business yabo negesa omuntu aburije sheka byentunguke byamagara nebindi binji kandi cheka ko bahumuza na munongo mu program esquad nebidine abachikwasira umwanya go kubanza abo TV West disenyomo Gideon na Sengendo Abdul Karim